National Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y lagip di napalabas. At ayuwam ni Manong Ruben, makisina kakengkwana, ambisyusa. Agtrataramahan ka ating ko. Laglagipem, adda ka dito balay ko. Dito yung balay mi. Saan nagmabuteng? Amok no anyat na ngayatam. No apay nga naklon mo ni Manong Ruben. Gaputa, businessman, adda negosyo na. Idinto ta si ka, high school graduate lang, sales lady ka lang, di ka mabain. Ha, ambisyosa, talnakan. No di ka palagtal na, talagang matungpa ka. Hindi makapanawen manong naimi ti ading ni Ruben na boyfriend ko. Ninanang ti simublan. Anak, hamok nga sandak nga sardengan, di ka kakabsak na. Ni Ruben ti inaunahan ka di. Wala na. Talo da nga kakabsak. Uli na dan iti amak nina. Kani Ruben, nagturpus, ada negosyo na. Ngalaitat na ngayatak kang kuha na. Dikat kahit nasawan, talagang nagpaypeso. Ngayon naklon mo ni Ruben, kabutan naman naman nga isuti makaitad kanyak. Iti nam ay tibiyag, nanang. Praktikal. Ngayon sa mo nga ayaten, masursuro ni ayat, nanang. Patsek, masursurok to, ngayon patag ni Ruben. Wanang di kakabsat na, ang mga no, nanang, akong pagdanagan nyo. Nagasagana ka mga laban ti relasyon mi kini Ruben. Manong nimi kalpasan kini Elsie simublat ni Dani nga adyen ni Ruben. At noan niya tin rantao, noan niya timbaga idi manong nimi ni Elsie kastamat timbaga ni Dani. Nadaywak ni Manong da. Gabutasandak kanu akayhat nga para ken kuhana. At ang ano, kursonada da nga asawain na nga pada namit lang ada negosyo na. Usuda kanot agbagay. Ngem, noan niya ti desisyon ko ken anya ti bagak ken ni Elsie kastamat ti bagak ken ni Dani. Awan to ti mamagsina kada kami. Ure anyat na aramiden nyo. Gaputa, aramidag ti amin. Tapno, agasawa kami kini Ruben nga kabsat yo. Tingkay nangigan, papagayam ket subagmanulay nga paset, dati lagip tinapalabas, ni pagayam tayo nga Rowena, iti Ilocos Norte, intay pinauluan iti masursuro ni Ayat. Diba? Masursuro ni Ayat. Nagpraktikal lang ni Rowena. Amuna nga ni Ruben, ti makaitad kang kuha na iti kinasaliwan-wan. Diba? Inusar na, ti panunot na. Ngaman niya nga tat sumarunong nga mapasama, padanan nyo. Ang babalayang tindi pa nang ibasa ito pakasalitaan ni Rowena dito page ni paring Rey nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Kaya saan ka pa nga nakapagpalo, agpalo kayo kuma. No, agbibuya kayo, paki-like, paki-share. Kaya ito no may upload dato'y nga video iti YouTube channel ni paring Rey nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share, ag-subscribe kayo kuma. Nusan kayo pa nakapag-subscribe. Okay ba? Okay? Alawal na. Kahit madamak nga isi-share. Kung nakakungaro dun nga, ababalang tinte pa nang ibasa, patikim, pasimsim lang, taramidan tayo ito. Ngayon, napimpitas mo't lang, no, ingkay tumot lang buyain, into no aldaw, 12:30, aging ka na iti 2, iti program at tinga lagip tinapalabas. Dito'y Action Radio DCJC Lawag. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kanti program at nga lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJC Lawag. Ini pa lang matmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan nyo iti kakadakil a premyo. Ang manudag premyo,
Malaksid ka di weekly and monthly prices at agruuray grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. May isang special award nga umawat iti, awatin na, 5,000 pesos. Pag-share iti program tayo, sharing is good. Gagayon kang set. Tap na dilasta kat adado tayo matlang nagbingag kaya nagbuya. Iti ko na kon, napimitas tumatlang ng kay buyaan. Iti pagkabuklan na, into no alas 12:30. Naging at alas 2, iti program tayong Lucky Di Napalabas. Tereren, teren, nananananan, nananananan. Hindi bandanggan dato'y panagyaman kan awis, dato'y third grand finalist tayo. Third grand finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentencia Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kay ni Mrs. Flor de Luisa Rinien, iti barangay 4A, Paratong Badok, Ilocos Norte, iti parang isurat ni Reynaldo Dagupion, iti sumatlaing nga lugar. Denggan tayo, deto'y panagyaman ken awis ni Flor de Luisa. Agyaman ako na iti Diyos, tanangabak ti pakasaritaan ti biyag mi, no pa'y naladingit unay, ngem ti ududi na, ket naragsak kami, ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mga bag. Yan, awisan na kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo ti mga bag, adaan kayo dito success story. Nga dinamdamo ket perming adu problema yo, agrigrigat kayo, hanggang si maliwanwan kayo, kita success ti pamilya yo. I-computer yo sa iyo isa iti email address nga nemiruiz@yahoo.com o nasaan ket saan nyo kabaylan nga isurat ket kasapulan nyo ti mga interview kada kayo. Siyak ti mga interview kaduan na nga main-interview. Di kita maipaspasa ket kaduan na nga main-interview. Interview kita. Ya? Hindi pala kaya Diyos, siyak ti mga urnos, siyak pa yun ti mga isurat, siyak pa yun ti mga basa. Message ka lang dito page ni Paring Ray nga Fiesta Sentencia Award. Ano saan kat page nga Dear Manong Nemi, tamno di ka sa bagayo, sir, kahit ko tagpa-interview kang ka para itilagip, tilapalabas ko kunayo. Okay ba? Kablawan tayo man, nagitag birthday, itangal daw, awan ti yanagan, birthday ti listaan tayo. Ti 17 ni tayo. Well, 17. Okay, April 17. Into no 18, into no bigat. Uy, happy birthday na advance kayong may sagada kita sa nga pulong apu ko tayo, may kamanong apu ko tayo ni Jaya. Siya pa ni Jaya Ruiz Gawiran, tayo inauding anak da Jay, kaniya siya. At birthday into no bigat, ijya ka no, karayan, ti bakara, mapangga magpipiknik. Nera namot nga regular session mi into no bigat, ya. Ang birthday pa ni Supi Gawiran Agarano. Ya, kasama tayo ni Macmac Rosete, intun bigat dato ya, from Arnel Rosete ken Erlinda Panti Rosete. Ang birthday pa intun bigat ni Eli Lagaso from Antonia Lagaso. Intun 20, advance happy birthday, sino? Ken ni Romnick, dati anak da Ruben ken ni LB. Handang anak. Balungmi ko na naman lang ngayon. Happy birthday king ka intro 20 Balungmi Romnick Miguel ken kasama ten into kada nanang Raisa ken ni Romel Miguel iti Sexy Beach Estancia Pasukin ni Los Norte from LB Odoondo. Into the 22 advance birthday kin ni Analita Galam kasama ten ken ni Matda Yolanda Kalumpit iti Hawaii dito net campus iti Hong Kong. Intro 23 of course advance birthday kin ni Erlinda Estabilio. Into no 27, advance birthday kin Sita Delia Mateo Garcia, iti Australia. Hasta batang kin Sita Albayal Decano. Ayan, from Ronald Albayal Decano, iti Hawaii. Kasama tayo into 30, advance happy wedding anniversary kada Dumel kin Elmi Garcia, iti California. Into no May 9, advance happy birthday to my husband, Art Estabilio, and my granddaughter, Lexi Estabilio Ballesteros, nagapo kin ni Erlinda Estabilio. Uy. Okay. Hindi nga rin, kung nakatakitan tayo, sinadit ang bibuya. Nakita kita ni Mila Milyari. At tabi dito ni Erlinda Estabilio.
Erlinda Estavillo, advance happy birthday. Kastamatan advance happy birthday kini Lexi, kani R. Estavillo. Mila Milyare. Josephine Estango, ni Floresita Kigaw. Ni baby. Kumusta kan, baby? Okay. Hindi nga rin ituloy nga iba sa ababa nga lagip tinapalabas ni Rowena Itilocos Norte. May isa ka na kita pagpilian para ti pa nakapili ti best letter of the second week idi bulan ti April iti program at nga lagip tinapalabas. Ituloy tayo nga iba sa pamagayam. Amin dagitoy manumnaymi nga napasamak nga naramid ti kapsat ni Ruben impakaamok amin ken kuana. Sweetheart, babay ang natay da. Awan ti sa baling nga matungpal no sanga siya. Bagbagak mo ida. Nga kunak, nga ni Ruben na tibat patag ko. Isundot agbaling nga ipag ko. Ano nga tamang tihanda pangyatang kanyak. Ti bagbagada kat gabutang high school graduate ak lang. Kad siga kat may sa ka-businessman. At ang ano kayat ng mga asawa, businesswoman ka no. Saan ko mat ngayatin? Sige, tipat patay ko. And I miss you. Sige. Umay kanto alam dito, ag-date ha. Kahit ko kamanin nga, at din mapasamak ka na ta. Kinapudno naman ng Nemi na ikotanen ni Ruben, ti amin-amin ko, ti kinabirhen ko. So, ang iti-date nga manin nga pa nag-date mi, manong Nemi, nag-shopping kami. Ala, Ruben, baka no, adada nga, atapin na iti kakapsat mo nga, kwarta laing ti kamatek ken ka. No, nagtawad iti kaon ka. Nagtawad iti kaon ka. Iregalo ken ka, or on okasyon. Kanamo ka sa pulan. Okay? Nakatungtungo ka kanya. Okay. I love you, Ruben. I love you more, Rowena. Kalpasan nga nag-lunch kami, manong Nemi, nag-check-in kami kat dito, nga nagpapas kami manen kini Ruben iti ragsak. Nga dahil tatiga po na no apay nga nasursuro kon ngayon patag isunan. Ano gutek manong? Ngay di aklunek kat saan ko pa niya patpatik. Masursuro nga ayaten ko lang. Iso nga, masursuro ni ayat. Aging nga dantal nga bulan nga pitpidik iti saklot ko manunaymi kat imay dan nga asawa. Dagiti ikit ken ulitag na manunaymi ti kaduwana. What? Aging nga dimtengan dayta nga kaldawan ti kalay sami ti makadakas kat awan nga makita dael si kinidani. Sadang imatendar. Kinidaw ko kini Ruben manunaymi nga iti sidong ni nanang tipag na itan mi. Kasta nga ron tinapasamak manong. Dito'y balay, ngagpakada ni Ruben nga mapan iti negosyo na. Dito'y met nga dumteng. Wan manong. Aging nga dimtengen tinak panangipas ngay tiya anak mi ngay nauna. Didi mapanawa kon manong Nemi ni June konak ken ni Ruben. Kahit kumet tig negosyo. Di o may naktulungan. Di kayad ko kadadabukot kumet nga negosyo. Okay, anang artiket mong negosyo? Pagmeriendahan, panganan, mini restaurant, dalayang kapatagluto. Sige, adabakante iti abay iti pwesto. Sadya ka nga agnegosyo mo. I-manage mo may sa mini restaurant. Aya? Okay. Alaman, kasabulak lang ti puunan. Huwag. Manager kan tumaten. So nga, panagkunak, sumukon tumaten, nagiri kakapsat ko. Anda nagiri kong daway manong Nemi nga umay, dagiti kapsat ni Ruben dito balay. Ni Elsa Timona. Kwartaman. Kwartaman ko nak. Among ka din nga gapukin ka? Manibot na nag-asawa kayong kinimanong? Nakisayanan ti allowance ko? Kastamat ka ni Manong Dani? Gapukin ka? Elsie, hangasak ti pagdawatan di kwarta. Ni Manong mo. Wala ngam kurang, nang tad ngam kurang. Ti kurang na, anayam, mangtad ka. Mom,
Maalo ko nga tamat tirik na kamangted nun si ate pa nagsalita. Kahit mo tutong payang ka. Alaman. Pumanaw kan. Awan ti metod ko king kakwarta. Awan ti kwarta. Ngayon ni Ruben kanya. At nabukod ko akwarta. Ini manong mo pagdawatan. Pumanaw kan. Kastamat tinaramid ni Dani manong. Dumamot to na ti kwartaan niya. Ngem. Jak pulos inik kanida. Kat kastamat ti bilin ni Ruben. No dumawat da. San mong ikanida? May tun ko nga tamat ni Mangted kadakwado no ipakpakaasid ako ma. Abi nga sa nga sumuko dagiti kakabsat mo. Katagasawa talang ano din. At dapayin anak ta. Babam na tayo da. Isudan to't sumuko. Kahit gabutan agganar manong name iti negosyok. Siyempre. Damat na kwarta nga bukod ko. Nga gaman malaksid iti idep deposit mi kin Ruben iti joint account mi. Naging ga iti maysa nga malem manong name ni kigtutak di makita. Nga nagsaruno nga simbrek. Dito'y mini restaurant ko. The LC Kenitani. Nagsaruno da gayam nga nagraduaren. Ano nga tayo ti bagada? Nagraduar da, ten trabaho da. Pakibiyangan da kang dapay lang, tibiyag bing ni Ruben. Ngim na isam da. Hello, manang. Hello, Ipag. Hello. Agdi na naganar dito yung restaurant mo. So, ngimay kami. Agurdan kami man. Ngimay sa ganak manong name it special nga para karagitiya kayong ken ipag ko. Oh, di gito'y. Rabanan nyo. Mangang kayo. Ken libre. Ang inyong ito may bayadan eh. Manang, imay kami, saan lang nga gapot o may mangal daw. Ngayon, umay kam tumawad iti pamakawat po. Itinararamidan mi. Sorry okay lang. Yan tangay, napadikdikan nyo mo ten. Nga saan, gapot hanak lang nga basta high school graduate at apay matbukod ko matinga negosyo. At ang negosyo ni manong nyo, at ang negosyo mi nga doa, so nga, saan ka mga ginadayo? So nga rod, so nga, patpadispenser kami kang ka, kadigiti na aramida mi ti kalapes. Wala tanang graduar kayo maten. Siyak dumaten, sumarunong ag-asawa, kuna ni Dani. Mod-odi ni LC. Sige. Naimas ka di matlaeng. Okay. Thank you, manang. Nabang aran tiriknak manong name at least si Mukon dagiti agkapsat. Ti kayong ken ipag kumanong. Kadadadan ti ragsak ko, ragsak mi kin Ruben. Nanayunan pa ti duwa nga anak manong name, duwa nga babay. Iso nga, may isang lalaki ken duwa nga babay dagiti anak mi kin Ruben. Ket nakaragsak kami. Ninanang, iti kang runan nga mga asikaso kadagiti apuko na, dagiti anak mi, no kastangad da kami, iti trabaho mi kini Ruben. Dito nga ron, ti pagkasarita, panong naimi, ket thank you, iti laing mo, nga nang ibasa, ket sabi ko man, at dapat na ibating nga adal, liwliw akin pagsariming at tibiyag. Ito nga ratagyaman nga paghaya mo, Rowena, iti Ilocos Norte. Ganang-igan, papagayam, ti pagkasarita ni Rowena, ket ulitek, nangigan nyo man ito, ingam na ang pimpinas ba't lang no, dinggan nyo pa'y, buyaan nyo to pa'y, into no aldaw, 12:30 kang gada talas sa 2, iti programa tayo nga lagip palabas, iti Action Radio, DCJC Lawag. Thank you ka na kita nagdengeg, ka nagbuya nga nang share ni Erlinda Stabilio, ni Oliveras de Venecia Carbero, Mila Milyare, ni Floracita Baby Kigaw, stawatan ken ni Josephine Stango, Mila Milyare, Erlinda Stabilio, ken dadumapay. Kaya nagyaman akmat kadagitay ang kanayon nga mga acknowledge, agbuy-buy, ag-share, iti programa tayo, iti page ni Paring Ray. Kaya, kas kini Noralyn Perdido Tamalay, ni Erlinda Stabilio, Josephine Stango, Erlinda Pantirosete, Nena Patricio, Renato Pongtilan, Estrella Haduka, ni Aurelio Fiesta Jr., ni Remedios Aguilar, kinilita Valencia. Thank you kayo. Okay, Madam na malaing, nakikita tayo tumanin para iti Dear Manong Nemi a programa, iti Dear Manong Nemi a page. Salamat for watching.